Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y Lagkip Di Napalabas. Ana, nakaremedyo ka kadimot lahing kwarta ka sa pulan para ti patakagatang ti agas ti masakit nga anda dito ospital nga ni Jun nga anak ta, ha? Marlon? Ngayon, nakaremedyo ti 5,000. Kapang ko indotang kininana si ma. Ninana si ma ngagpapautang. Ngayon, nauman sa bali, ngagpapautang ni ti lugar tayo no saan nga ninana si ma. Kasi nung pa nagbayad mo ngay, talugasot ti kadaal daw. Iti onus ti 20 nga aldaw. Talugasot 3 times 6,000? Wanjili mag 5,000. Agbali nga 6,000. Iti unag ti talo, 20 days. Nagdakal ti interest dan. Kasta nga talaga ti panag-interest din na siya kadag iti agpapautang kay kuana. Inalaw nga magsingir iti 300. Ikasanun na ang pagbayad mo nga 300, ti may sakal daw. Ti may kadual daw agad, 600. Diyos ko. Awan pagdaragan. Tayo tumbigan. At maalak nga ipasadak. Magipasadak ng bigat. Sige. Tayo nakon. Magamukan ni tanta. Kat mapagko aywanan na kiti duhan naktapay nga di balay. Lilikan ni Shirley. Wen manong name nakarigrigat iti kasasaad mi. No sino pa di kiti marigrigat iso dapit adadang agrigat manong. Nangron ano kastoy nga dagsakit nga may ospital nga anak. Kasapulan ti may gatang ti agas. Kasapulan manong name iti pagbayad iti ospital kanda dumapay nga magastos. Nagrigat. Talaga nga narigat manong nemi ti kastoy nga kasasaad ti panagbiag. Nga magan-anos kami nga agasawatan niya nga ron. O mati mabalin mi. Nga di agan-anos latak. Oen manong nemi kasta nga ron tinapasamak. Naggatang akon ka nagiti agas tapos kasta. Ket adda tumaren mo no ipaunig anak mi. Iti kadda na iti ospital. Nagrigat na talaga ti kasasaad mi manong naimi. Rigat na tatanda. Kat nagitiduhan na ko manong naimi, nagtawan na pala yung titalukin may isa. Kat nung asta, nga awan ti asawa, kat awad damat papanag. Kakasyak lang mga ibat-bati. Kadag iti anak ko, iti karoba mi, tap niligas sakit isudat mga iwan. Pampanunotak manong. Kasanon to nga tati kaadda ti asenso ti biyag mi. Ay, awang pulos ornong mi. Sang kasapulan, sang kaupaya, apuyan. Hambakit bakuna nga sang kasapulan, sang kaapuyan. Gabuta, sampay nga istidi manong nemi ti trabaho ti asawa. Kaaduan na manong nemi nga maistambay. Kat siya, makamuha kabatnukan nga mangirim remedyo no sa dun pangalaak, batautak ti kwarta nga para kara kami. Nagkrikat nga talaman. As in nga nakarigrikat ti panagbiag mo. Kahit pampanunutek, salsaludsudek, kaanon to nga tamet, ngumasenso ti biyag mo. Malaksid manong nemi di pa nagsakit ni John, si Maruno, ni Lily nga nagsakit. Ngimsaan nga napanpay imutang ti asawak kininana si ma, kalpasan manong nemi nga nabayadan ng ti utang na. Si Mang Petisuna nga dain yawat na kanya. Inutang mo? Saan? In trabaho. Bakit? Dukas ka sa nulaing. Adan istidi nga pagtrabaho ha. Ano to'y? Yan ni Tata Sami. Ni Tata Sami kat agpatpatrabaho. Di ba ni Tata Sami kat dating asawa ni Nana si Ma? Saman nga magsinada. Agsusumadi nga riti negosyo da awon, trabaho da, pangwartaan da. Uy, nung nanalang si Ma, kat agpapautang, ni Tata Sami kat agpatpatrabaho. Utang versus trabaho.
Manong nemi malaksid nga ti asawa ket nagtrabaho pati siya ket nagtrabaho metten manong agtagibalay ket tinmulong ak metten manong nemi iti plantasyon ni Tata Sami. Plantasyon kunak agsipud ta. Nalawa ti pagmulmulaan ti asawa ket nakikakaduan ng obreros. Ket no mamulaan da ti mabalinda mulaan agumadan tumanen. Wahin, papintasan daw man ta nalintagan. Nalawang kami ti daga ni Tata Sami. Ket nakaadun manong nemi di kiti agtrabaho ken kuana. Hindi ipadamag kaniyak ti asawa. Sa anak lang agtrabaho. Supervisor hak. Ken nakasusyonak pa ni Tata Sami. So nga dahito. Iso ti damo nga panakabingay ko. Tinaglakwan mi natin. Ha? Nagdakkel? Talaga nga dakkel. Nagsipod ta. Talagang mayatin ti amin. Umasunso tayo. Pumintasan di biyak tayo. Kasta. Ala nagsaya atin. Babagayam tingke ng igan ket sumagmanulang nga paset ti pagkasalitaan ni pagayam tayong aning iti Ilocosur. Nga ti pagkasalitaan na ket may sa kadagitay inday pagpilyan para ti panakapilit ti best letter of the last week, fourth week iti bulan ti June. Idagtultuloy nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award Search for $1 Million Amazing Story 2025. Babayin ka ni Reynaldo Ray Fiesta dito Honolulu, Hawaii. Ken di programa tinga lagip tinapalabas iti Action Radio DCJ Silawag. Numadama kang agbiboy eta dito'y live iti page ni Paring Ray nga Ray Fiesta Sentenciador Award. Paki-like, paki-share, kaya no saan kayo pa nga follow iti page na ag-follow kayo. Kaya no ma-upload tumad dito nga video iti YouTube channel ni Paring Ray nga Reynaldo Ray Fiesta Sentencial Award Search for $1 Million Amazing Story. No. Iti YouTube channel na Reynaldo Ray Fiesta Sentencial Award. I-like yo, share yo, sa kay ag-subscribe. Ayan. Kahit ko lang ipalagi papagayam na dati pakasalitaan ni Aning hingkay tumangigan kompleto into 12:30 to 2. Sa bagay, i-share kung tumad dito page ni Paring Ray dahil yung programa tingalagip tinapalabas. Darakil lagi ti premyo. Barang no, adda kayo itang agdingdingag kinagbibuya kahit maawis kumitirik na yo tapno iyan trio no na imbaligyan man ti pagkasalitaan nyo. Kas kada aning parming nga kakaasida aging ka nga nakasapol dan tinapintas ka trabaho kahit makinig negosyo maten ni Marlon asawa na iti plantasyon ni Tata Sami. Padanan nyo ti pagkasalitaan at pagpakabuklan na, ya? Okay, kahit ko yung palagip na kinatrakala premium kas ko na kita, malaksid iti weekly and monthly prizes at aguro-orang grand prizes. Grand winner, umawat iti 50,000 pesos. First runner-up, umawat iti 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, 10,000 pesos. Kan may isang special award nga umawat iti 5,000 pesos. Nasiga ket adda pintas nga istoryam, success story iti pakasalitaan nyo. I-computer nyo sa isa iti email address ni Montibiangan, nemiruiz@yahoo.com o nasaan kat nemiruiz123@gmail.com. No, kas pagarigan na saan nyo matakaya, kaya awan ti masarakan yung writer nga mang-interview ka na kayo, siya kon. Ba't may sakit na writer? Kasi ararami din na duma. Ato'y cellphone number ko, hanggang wala huwag ato di kita mangluklo ko. Tilayangan kontakin nyo kanyak, ato'y ag-message kayo, iti messenger tinumutibiyang, iti Facebook account kong Nemesio Ruiz. I-search nyo dito Facebook iti Nemesio Ruiz, dati nakakalugong sa ag-message sa jay messenger ko, tano makita na message yo, ibagayo sa jay, sir, kayat kumiti agpa-interview. Yan.
Ket no i-accept kung tumaten, mabaling nga tawagan kayo tapno makapagsasalita tayo. Ha? Okay ba? Kablawan ti man, di tayo kang kanayon nga share iti video tayo dito'y page ken YouTube channel ni Paring Ray papagayam nga magsupsuportar ka na tayo. Kablawan tayo da, naragsak nga inda panagdingding ken panagbuy-buya kas ken ni Rosita Yuro, Norilyn Perdido Tamalay, ni Pabi Palada, ni Dapring Stories, ni Mr. Aurelio Fiesta Jr., ni RG Abad, ni Binting, Reynold Chanang, sabi tayo ni Rosita Umawid Biado, and happy birthday ka no kay Rosita. Rosita, happy birthday, Rosita. Ni Sonny Aringay, Lucia Ibale Bustilos, kasama tayo ni Alice Joy Martin, ni Bibencio Malunay, ni Albert Kaiser Batuyong Jr., ni Lovely Castillo Butak, ni Juicy Pakba, kasama tayo ni Emelita Morao. Okay, thank you nga rad. Aging kanod sa balin tuman nga video. Ngayon tayo pagkakaduan dito page ni Paring Ray ken YouTube na. Kaya dato'y pagayam tayo nga dato'y programa tayo nga lagip na palabas iti Reynaldo Ray Fiesta Sentencedor Award. Thank you. See you.